салом, фирдавси хурсандам бо хабарҳои нав аз олами трансфер. Ин пешниҳоди телевизиони футбол аст ва дар рӯзи ҷумъа трансферҳои оддиву ғайриоддӣ зиёд шуд. Тамошо кунед ва ҳаловат баред. Рафтем. собиқ дарвозабони дастаи Валенсия Нето Мурара расман дарвозабони Барселона шуд. Гузариши ӯ ба Барселона бо нархи 26 миллион евро сурат гирифт ва ҳамчунин 9 миллиони дигар бонус мегирад. Нето шартномаи худро то моҳи июни соли 2023 ба имзо расонид. ман фикр намекунам ки нилунуриҳо аз Тер Штеген безоранд, вале оқибат чӣ мешавад худо медонад. ба ҳар ҳол Нето ба Барс гузашт. Сеп Ван де Берг аз воле Ередивизия ба Ливерпул гузашт. ман дар фазои хона одат кардам. ман инсони хонагиам. аз ин лиҳоз ба хотири Ливерпул дурӣ аз хона бароям мушкил аст. лекин дидам ки мерсисайдиҳо ба ман чӣ хел таваҷҷӯҳ доранд. ин суханони аввалини Ван де Берг буд. расонаи иттилоотии The Times нархи ин футболбозро ба 1.5 миллион евро баробар карданд. ҷавони 17 сола мехоҳад зери болҳои Юрген Клопи нобиға ба воя расад. Арон Уэн-Бисака бигӯям аллакай футболбози девҳои сурх шуд, иштибоҳ намекунем, зеро ин муҳофизатгар аллакай бо футболкаи Манчестер Юнайтед акс гирифт, аммо ҳоло нархи гузариш ва намоиши ӯ дар Олд Траффорд маълум нест. Денис Черешев аз Вильяреал ба Валенсия. ниммуҳофизатгари рус имсол ҳамчун иҷора дар дастаи Валенсия бозӣ кард ва бозҳои Валенсияро қонеъ сохт ки ӯ воқеан қудрати дар ин даста бозӣ карданро дорад. Денис Черешев дар иҷора 7 миллион евро мегирифт. ҳамакнун ки расман бозингари Валенсия аст 5 миллион евро мегирад, вале худи ӯ ба ин нигоҳ накарда хостори дар Валенсия бозӣ карданро дорад. اون جوانی که تمامی دسته‌ها براش مبارزه می‌بردن اخیراً دسته اتلتیکو مادرید با قول زور برآمد. ژوائو فلیکس 19 ساله که در بنفیکا امسال همه را قائل کرد گرندهای اروپا را مجبور ساخت تا به خانه او بروند تا با دسته‌شون دعوت سازند. نرخ این بازیگر را حتی از پاگبا زیاد کردند. 126 میلیون یورو. حالا مادریدی‌ها به لیسابون رفتند و برای گفت و شنید وقت را انتظارند. فلیکس 19 ساله جایگزین گریزمان در اتلتیکو می‌شود اگر بگذرد. خامس رودریگز با اتلتیکو مادرید. این در حال است که اگر دسته مادریدی را ویتولو ترک بگویند پس خامس با اتلتیکو می رود. اگر ترک نکنند رودریگز در واندا متروپولیتانو تمرین نمی کند. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.